the container and to the people who are called. We are very delighted to have today all of you guests, as well as our big champion of sumo, Hakuho Tawajarab. 2 years ago, I went to America and gave a small talk at a Rotary Club in America, Perry Rotary Club in Georgia, and they told me about this program. And at the end of this project 2 years ago, I began, and on the 10th of July, a 40-foot container will arrive in 2 days' time, bringing in medical equipment. 2 жилийн өмнө би Америкт очиж байхдаа энэ Америкийн Rotary Club Perry гэдэг энэ клуб байгаа. Энэ клубтай ярилцаад би энэ төслийн тухай сонсч байсан. Энэ төслийн тухай сонсоод энд одоо жижиг хэмжээний тийм ярилт мэдээлэл өгвөл тэгээ энэ төслийг анх бол эхэлсэн байгаа. Тэгээ энэний одоо 44 дахь контейнер нь одоо 2-3 хоногийн дараа Улаанбаатар хотод ирэхэд бэлэн болсон байна. I am very proud to be part of this project, and I would like to thank 3 people: John for driving us, Tim for his video work, my friend translator Ider, who speaks for me because my Mongolian is very bad. Тэгээд би 3 хүнд өнөөдөр тусгаалan баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тим миний жолооч байсан. Тэгээд John байна, энэ зураг авч байсан. Тэгээд Идэр байна, миний орчуулагч байсан. Энэ 3 хүнгүүгээр бол би энэ ажлыг явуулахад үнэхээр хэцүү. And a very, very big thanks to Hukuhu, who has made this dream come true and contributed very much with the container. We have brought the container from America to here with Hakuhu's help. A very famous tall sumo with a big, big heart. Thank you. Hakuhu on the том биетэй айгу аврах тийм ээ сумооч наа гэхдээ түүний зүрхэн түүнээс илүү том аа. Would like to give a little gift to the Mr. Hakuho Tawajarab. Өнөөдөр эрүүл мэндийн сайдын тушаал гаргаж биеийн тамир спортын тэргүүний ажилтан гэж одоо манай засгийн газрын дээд шагнал байдаг. Энэ шагналаа одоо татварлаа. There is a medal from the government. It's a Minister Awards is a sports awards in Mongolia. This medal is sponsored by the Minister of the Health Awards. Mr. Hakuho's mother and I have been come from the same place. It's called Arhangay. I have been growing up in Arhangay. This is a gift I gave in a Takar stone mountain. This is the very famous one in Arhangay. This stone is very famous even in the world. Thank you. And Hakuho's mother is the doctor. Rotary Club of Ulaanbaatar appreciates and congratulates your efforts and actions towards the goodness of the society. Rotary Club of Ulaanbaatar. Okay.
like he knows what he's doing. Is there a film inside? Тийм авчих шүү дээ.